Apa surat ini sudah tanda tangani? Orang mulai sesat terhitan nomor hamu borhat merewu kan mulai sesat ay hamu untuk permedan ay hamu do ba sistem wang dari Sumatera Utara di Sumatera. Menang ko pala tulo mobil hamu siri. Wan na orang mulai sesat terhitan nomor hamu borhat zombie langkah-langkah. kan ate vamos jo opukeko Ay hamu untuk permedan ay hamu do ba sistem wang dari Sumatera Utara Sumatera. Menang ko pala tulo mobil hamu siri. Sasamo si Pelong do bagis. Zombie langkah-langkah. Gitu. Ate vamos jo opukeko ate wado Bang surat nih. Ya. Bang surat nih saya tidak tangan mulus. Seminggu beri. Wat laporan. Anggo masalah cuti don no kutek kepe. Oh, lo mau. Atas nama panitia. Buat laporan. 3 minggu roham. Buat laporan nan om Sena. Berdala pe katong. Buat laporan selanjutnya. Tersoni bacaran moralakan. Pos marohat tadi abang. Jangan dipaputri mahita mangina morongin tangga saputun. Untuk namang nagabi karijo pe ho hari gate. Kamis. Malam Tebas cuma satu parapat. Menang sendiri tapi seater ini saja. Anggo na pinjing itu tong dia dari mana nih? Andai Lalu orang menginap di parapat mahita murung di parapat. Baru saya parapat mabagi lau tu si bakko. Sapara tu si bakko. Habis ini ziarah terus petak Sigotom, ziarah di Sigotom tuh Putanawapati. Murum bersigotom kan? Murum Sigotom. Subuh naiba penetakan pertama mah. Habis penetakan mau yang markom kamu silahkan, mau yang muda tuh silahkan. Kalau langsung gak bisa cara contohnya kamu mulak, boy. Mau subuh naipe mulak, boy. Memang arong dok kadongan ni madokon ngai berkona di grupikan nak pula lao jaran nak alai kan sebetulnya pati buta ada tu kadang kepala minta izin kita tu bapak nak dan buruk topung nang kepala tu bapak nak kan orang bilang kita dipanggil na huruf. Kalau tu babi na ingol pa italam ta izin. Ale abang pukeko ikon langsung kan mahatahian na haida. Asa buta kabar hunot tadi buta. Rumah-rumah. Oh, la. Ang boy, may res mayang goiro. Noro ko boy betul lengkap do anggaran biaya non. Pabota tu huta tikina pertama. Do tenis teknik. Pekerjaan. Do biaya do estimasi biaya. Oh, la. Ayang go ba tu si sedia matu si sasaksi min do tu si. Bosi 2 batang. Nabui. Tu si Imat tong nauro kon boy mah. Umar gada
Umarga waktu kang ni do umarga siya bahan. Artinya nak pula gabi 5 juta ba no na bah mabay ni. Tak pula gabi 5 juta, tak sa 5 juta. Mabay ni. Go rumah-rumah ini do. Imat tong nahurok ba istilah na kon buy matong tahatahon no tiki na pinatakan baju pertama. Sono manggarak tu si. Ang ko so nung akan 5 ring sa huwering ni bay ni. Jadi nga husuk ko nang kita siya kan si Jintara Dennis. Ay rumah-rumah buhano ay horo hubigi ay martukang tugi nikku ay rumah-rumah buhano nikku kan tiba na. Ay buru tukang amu nikku. Buru bang na mana do. Ba Alay ko patet do nikku. Bayang goi usaha pen mana alay na nga pala pastido pe ikot tu ibana. Cuman perlu dihita ikut dengan niya dibaen molo tungga bisa samo sir non hu lului talului go lah. Ui memang berak pala permasalahan. Ayalah anak bangunan pokok numaeng tugui do bangunan pokok mulai setor 1 tugijak. Rumah-rumah Batak ini maeng termasuk bangunan pelengkap namanya gijang cuman ba ala bernilai artistik gimana seni perlu halak tukang na berpengalaman tersongo ni detong tungai sini dami. kapal ulun na mau ni Ya karel. cuma notik kini mabain nah ina sida bay pamuncul matu gijang ada ya bang di pamuncul man notu gijang tulangan pokok na setor ini muncul tu gijang mana tu si man menempe man gawe panahan non untuk na opat suhi mana non di gijangan. Ay Boleh. Tadok mun nuti mana non tu Bapak Dennis mulai mana be ngamai mana non penyap ni. Artinya kan Batakin no kan anak cucu baju nom saya menggunakan non membain na perbandingan na ini dalam skala rasa dia mana tibuna dia lebarna stop halo bang ani tibun itu do halo iya betul yang merata lebarna jadi mana asa dari deman berarti tampilannya sama menarik saya tibuna kon dengan nonisan iya ini ngomong kan artinya ya skala na unang mabalgahu unang magalekku dibanding ketubanan niya bang ini tuh perbandingan no kan artinya bu menutari dan bayangan iya penutu ulapor penom sing tang nonse balik pelaporan nih ini dia iya no ulapor pe baru tibo na pe unang matibo unang mapendekku tersoni mana to saya bang tubadan nih rata tuh buta jadi mau lebih meter tugu 3 meter paling 1 meter mana sedia kan tersoni 1 meter do mana dituruni 1 meter do misalnya 20 cm do tersoni kan iya betul bang tadi dan non unang pagelekku unang pabalgahu iya bang ano nilai ini perbandingan na lebih estetika nih kuma ya mengenai pengikat di mana non kita muncul menurut habis sih nah siap pelak nih tukui kan lagi jaya kan makna san iya siap piringan naik kan merbalok doban mo ano mering balok igijang iman di sana ina sabi na pengikat non sugi kon rumah Batak balas buru non las icoran non noni tiwain yun sabi kan orang tenis pelaksanaan mana non artinya dimunculkan artinya mau nggak tadi ada perbandingan isi man non iban non taturu man non siap pun stick na stick asa gabi main kay man nang gabi
Ay mana mularong pe angin. Artinya kita mana tang bergeser nih, mak. Nang jolo dibain na Tolong. ani. Nang jolo dibain ahana aro karni rangkana sebusi. Songonon dorau lalai cetak di tor ate. Maro puke ko lala kan cetak itu rumah rai baru naik tu gijang. Makna Langsung digijang dan digijang lagi. di tapi langsung digijang do. Jadi bolo huwereng di sama sur bang. Dicetak digijang na sudah. Jadi ding-ding nai sudah mana? Ya dicor do ya lai cor tipis bagaimana? Paling-paling mana tong hira-hira 7 cm mangna 7 cm tebal ni ding-ding nai sudah mana uti. Jadi digijang do cetakan ni sudah digijang do tong ya manupat digijang mana tong. So iyo pa sama si Libanang nang manupat dito mana? Dang menempel di mana? Maberangkana. Ima tong rangkanai sudah. Rangkanai digijang do sudah dia dirakit. Tulangan-tulangan nai busi-busi nai sudah digijang do tong dirakiti. Nah, sesuai dengan bola na balganiyahai. Kaliling may bahay ni mana? Asa koko. Tahak man no ni mana sa tu atap. Atapi kan dicordoi. Iya. Itu. Jadi sebab man no ni mana atap dohot ding-ding dai kaliling. Alai duksay no ni mana songoni cetak polos cetak polos kan? Cetak polos. Baru no nakka anong korga-korgana mulatong korga-korgana dangi beri ku man mo say korga kembali may mana mo say. Oh iya. Jadi menya tu matong imanan non. Sadali imanan non mulai isian atap satu dinding satu badan tugui. Menyatu. Itu marah itu nanti. Enggak masuk ke rumah. Masuk. Pos maruh hatta dia bang tak. Ini namanya Pak Ketua. Dok sahur di mana dok? Tanggal 10 Opati, tanggal Asa sangat to kita marang-rangin no na bang. Iya. Ito na siyan sa Chibako, kasi pang malita ro tukangan non. Dirang-rangin may sisudi. Ay mula pola no diulaw pamasok pa pamula diulaw pereta kabut pertama non. Always patak sanga baran non nakuha. Palagi mula-mula doha mo na yung habis acara. Kan? Masalah haman non uang cutim hutek kepen non. Kemudian bila perlu tu si Edi Ramayadi hutek kepen son. Jalan mau makan tu lagi. Tu si Edi Ramayadi. Si Edi Ramayadi sabala tu si Bobby mal sokato murah deh. Ai burjure paribattero ai burusregar jarak mana. Regar. Hula ini. Hula di mana musisi hati. Hula tadi. Asyik do bihatat di sini mama. Ang kapalawan naman natatangani do pola na mahal forway son na pola sada pipet tu si man natatangani habis tintana. Buwan nakakidat tayo sa liboto ko tayo. Iya. Ay kan disirut tok sa rin stanok ponot tatwak ka generasi berikut diba? Kidat tapi na do non. Tak perlu don jom nyupung na ya. Oh.
Dia bener pura do tidak idon na be Ilham wado. Di buah masuk yang kotai. Baiklah. Atang enggak masuk na berkunjung tua tua na pasugit. Lagi Roham. Oh, loh. Ila buah mah. Sesona bersilaturahmi jok katu kilat dan non masuk pangdisi mesti lebih halahi. Iyo. Perlu disuri. Apa emang gua naik portibio do naik na sudah terguru naik portibio be ama. Gua hapuku sok di tangan. Kalau mau dihamoram nama. Orang manggulut na sugoy na may ta. Gua hapuku sok di tangan. Iya. Udah kamoran nama satu naik. Dari siap pun berperapat. Drone. Siap-siaga mo. Siap-siaga drone guys. Nama. Tinggal mak kontak kon nama Pak. Ada ibarat no paput di sien non nahan non sinyal. Suatu gawe naon terus terdak. Mudah-mudahan mana bah. Pengaruh hidup kan. Tergantung jaringan do memang ikan. Imat tong gawe so putus jaringan no gawe. Gawe na terus terdak bang na tuduruk si butuh. Mudah-mudahan dengan jaringan. Alay mo so iyo taban talina ngo so ni. Bat talina. Gabi pura ano dang boy naik. Bonang ibarat to. Ay na hina magoy wa na paro cerita na orwa. Ba? Drone na magoy. Hilang kendali. Nah putus sinyal so ni. Iya. Putus matong. Dari uji coba mi bano. Uji coba mi 3 meter tibune bekko. Uji coba terakhir on 30. Na perjuri 3 meter horwa. Aku yang tinggi 3 meter. Ban kebetulan orang so nahakan durian. Oh nama mungkin itu sih. Daw. Merjum do hami. Masa mo sa para stok ketujumon. Ay so tek kita so. Oh, bicara dengan metuk pa masuk. Ay, mama, itu ingat do. Oh, asa norok asa bero sina buhinya kagalmoni do ka Pak Putri, Opukeko halani do hidai so. Dia hoja ka punya kenan ng mabuhuna bang mon. Nganeng babu do na sakit kon ni. Ay, mana? Nganeng babu utur tua nakingat tong tuak takasan itu balas. Ang goreng babu dah palawa. Alay sadar do. Sadar na memang. Jelas do ang goreng babu tabar betul lagi. Arong bisa tak naik dengan ini plastiki memang. Mulai lihat kono surati baga do tanda tangan ala ni babu. Banu. Baga tanda tangannya nomor mendatangani mulu babu niku. Tanda tangan ni cuti. Izin cuti. Oh, no. Di persiap terbaru lot kira-kira. Dengan kian. Mantap ida. Jalan tol namanya deh. Sasi borong-borong satu. Si Miki. Bagak. Arong beberapa titik na kurang denggan. Berapa kilometer demu. Si Miki satu juga 5 orang. Wah, bagak kian. Baru bias paling. Lihat hati-hati menyeberang korboimu.
Banimu. Hati-hati menyeberang Horbo. Horbo. Maksudnya mau topu mau tong dah korboi. Oh, iya deh. Apa yang ngabina tong lar 1000 na ngape tertopu korbo merdelek kan. Bagi maju itu tuh. Dengan niat ton. Sungguhnya puton. Lewat pakuran dia betul narara. Oh, lo lewat. Berarti lewat SD do kat tu bijang atak kuanin tataka sasal masih mengolaga tu bijangakan lanek tu kuburan dari dulu ki. Oh lo, lewat kuburan ini. Ah, lagi maksud. Kuburan sudah ki betul memang pas berbutuh tidak. Kamu mereka tahu tuh bahitan non. Salah pengertian do. Saya tidak tahu. Ya salah pengertian do Bang. Sebelum ini satu ada dalam betul sih. Tidak. Ada kan? Kan berarti itu saya boleh siang udah naik kan kan anak si banyak tokan. Ido. Nggak ada berarti. Satu ada dalam lau tu dulu hi. Jadi. Aku. Dengan udah ada saksi. Kaspal. Itu. Aspal sini Sony. Satu tuh gitu kaspal dok gimana? Oh, laben. Aspal cuma tergeleng dari horani itu tong. Angko aspal itu begat. Kok mik? Itu deh. Kok mik? Dengar lubang-lubang ada ya? Jauh. Cuma boleh pajupang mobil tu mobil. Baik kau nak mamingkiri bayar tu. Dan baru lewat sini harus satu so. Boleh taruh tu karang bisa ponggol naik. Sebelum si manapang nang aspal. Antara nih salib kasih tu si manapang makwarna. Jadi boleh saya taruh tu kurang dingkat dua larong sa ponggol naik na so maraspal. Kau sa si borong-borong begitu mah ako. Memang nggak seterutong builo niya, cuma paima harong ngo mang na 3 kilometer na, mang na 2 kilometer na rai. Tahu dia tak sasiar, tahu dia tak kuda dah. Karena wah seterutong kandak kere be, tak ada lagi. Tu sor, tu tata. Ang guanok lebih aman dari tamu lulusan sakutata masuk. Ang guanok kita. Ang guanok kita to kan menusau dari tanon murum di parapat. Baru sa parapat may tatu si Bako. Sa Cibako dia sa tarutung di tabang sa mang nasa Ciborong-borong. Mudak sa Cibako, opukay ko. Sa tarutung di tabang dalam bang na. Lau tu si Gautam. Lo. Sa tarutung mahita. Mulai sa Cibako kan? Injam sa tele mana? Turun sanggul, terus mana tua? Turun sanggulan. Nah, maksud tu mulu sa Cibako to, pwede pang mahitan no di Cibako. Mga sila kitang kan? Opuke ko sa Samosir, kita sa parapat. Pwede pang mahitan no dita mang narita di Ciborong-borong. Nah, sa Ciborong-borong. Konvoy mahita tulus. Mana menyebrat? Tu Samosir. Wih. Napa tu ginjang? Kan dalam baru. Singgah berapa nano atau Maria pada do masuk tu Samosir stokin. Wih, naksana beda kuang ah. Lau mulut namanya. Nauro kan butido kan kita non. Ibang do ni. Nauro bodoh kita non. Lagi abang manon kari juru hari Kamis kan. Tembak mau tu parapat. Bos pengi parapat maita.
Ah, Muru mo ito iparapat. Ilo kan? ah. Nah, pagi-pagi borha mahita tu. Opuke ko berangkat masa Samosir tu si Bakko. Baju pengmeta si borong-borong. Pas borong-borong main mo. Di si borong-borong mata baju pang. Sani mahita rak mahita konpoy mahita tu si Bakko. Ramano do pertarutungan non, pertarutungan bang opu arte pertarutung. So ini ano pa bang koran niya. Nah, ima ba pajupang simbang na pajupang sila kitang may tanon. Puy mas teleponan dangi. Kon puy mas satu si Bakko. Tabay macara kecil-kecilan di si Bakko. Baru habis sejarah berangkat may satu si Gotong. Narokon berangkat si Bakko si Gotong melalui tarutung do hita marang na melalui si borong-borong. Jono. Alay memang sesuai tu jalurnya put takut setarutung do hita. Jono na baratok sana. Sa tarutong mahita, Itu kalau memang hidup dari dong. Iya, betul Jono. Setarutung mahita ni ngomong pasti ngomong langsung. au tulus dalan, jadi dumengga dalan. Setarutung mahita tu si Gotong. Sa di si Gotong. Tong gusto si Pautar do te. Ido, Pautar. Tong gusto si Pautar manetong. Ido, sama di si Gotong kan. Sana air sudo do na air hangat. Tapi yang mana di si. Jadi sa di si Gotong, jara mahita tu putan opat. Marbona, Batulu, sa uliling mardipos. Semuanya bu. Baru mulut bu na hatu si. Unak pola sonita jarak chat. Daw ngatong bu itu lihat nota tua lagi. Dia kalau na jarak soni mahita 5 kilo deh. Geleng betul gue. Usul dotong dah mulu dang hira-hira dang adang masalah. Ate, Sa sona ate baru pak apara Samosir. Halo. Denggade, artina sa ngonon, molo nibulus sa dainganan, apalagi sa ngonon na jarah do, adong nabugas ni tangan. Pinamat payason. Manggigis. Morong rumput semacam rumput. Ima minimal na. Di samping ni adong na sa komino ay mang nabo hape ikot dapat tonot tarong at tubut tarisan. Nangino kan? Mula-hulan na milupe na buili anotta. Asungod sida lihat makatayro na sida. Syukur rohana. Ay sila naron kanila naman taro po maruhat taro jol matuhutat tarak tatad. Ay marhuait sono ron sira na demo to sono nang ninna. Jadi ibinaw kon adong buah-buah niyan. Tu dong at hanggit na disaan. Parot tatusan unang terkejut na sida. Kita beda ba nang ngaha bedang merga jadi aropa be. Madapot ton tempati. Tari na maksud tu. Jadi enggak dia kon ni baksi ay. Asa Ayo mas. Molo tunga molo pola dangadong chat si Bayanot da. Nang ko pola hola pa ya sok kita di si. Tarsong ilo maksud tu molo lai bajarah. Minay bukas ni tangan ino. Paling 5 kilo tu si ay molo kita pe maceti ora sana saya balgana. Dak pula sajok pa bis tei. Dua sido man udah 5 halak. Selesai. Oh, itu bijang dua mah. Waktu abang memang. Pala kira to pasiap pulian opta. Waktu. Hah?
Waktu tong. Kita tokon na memulai pe alai kad hatahonot taro tu alaki sahalaki pasiap pon. We lepas si sigaret na kan. Datuk solo halaki dawa. Ayahnya pung na do tong. Nah, itu masuk tuh. Kita bayanan no buah-buah tu si dah baik. Pikir halaki no neng mabus panganok kita. Daun atau melalui sirik Bereng mana? Ayang go to hang kita na partal pero tahe na sini pardiero. Ido bertalpe. Ayang go to silak pula harap rohana buru tong langsung. Buru tong langsung kita langsung terus terbuka tu ibana bahwa karon ano komana sopola dong mangna hasibuano dangarong holana songoni do hami bah banita tong. Tu alai. Apala na hujaga nyodo hahang kita Suruh langit. kasihan suruh melangit do tahe. Suruh melangit na sini do ino ngapala ni jagat tong. Ayalana di hutan na sidei doi. Iya. Ayo nih. Kalau parning otakku pas di hutan na sidei no ni. Itu pas di juluni jabuna itu. Dang nadi tano ni ay habirang don nutugui moloro hita cacilaki tang habirang nutuguyan non. Ido. Hape jabuni hahang kita dong atubut hang kita on partal beon. Morak salo siya mudurai. Hararoan mah. Ima tong. Hararoni. Iro na hulok ko na tong. Artina molo tung nang holam marhusi-pusi pesong ni nyod hanggit taon tu dong atubuta suruh melangit na sini unang boy dora nora kuna sekolah dia alai kita maju dah molo jadi do rencana tosong ni hita tupu pajupang disi berarti molo tabuak kuroa manang na ahama minum botoli mang na teh botol dia may dongan nyon tabuak kue boka mo siya mena na tong kue ay kue bolui mang na siya chatter mang na piga biji ima tabuak tu si alana rencana ta simula pe kan molo yakku tahyak kita beraka kan mabual lape do hita tu si ngotamung de pe kan ya udah bala berubah langsung nama hita tu si bok kamu mah kue bolui sian jambe bang napiga bukus tu si potong-potongan no so si omma nabuy bol nami siaran main nahi tama Nabuy mo yang gue to. Bok kamu mah minum botoli minuman teh botol manang dia mak Nodo anggoy buy may nodo kacetan do nairo niya bang obah. Apa ya sepi taisi. Mau pikir aku dah. Nama ceto memang agak hari, cuman nama maksud tong. Adong bogas ni tangan di sih. Songoni mah. Mau langsung adok pemecek kemudian ay na buido hata honot tatu halahino ni. Ay cak ni no ekso ni ngomong sungod dia warna ni kan no ay. Ba tarok koma tuhang kita di sini popumar di posi. Terus homa yang macet bah. Ni banita tuor harga sakaling harga si 50 kiloan nih, per 25 kiloan nih. Kalau di Medan di mana? Ada pula 25 kilo tuh sih, 10 kilo pe ngajak dia. Iya. Belga. Kalau kasing-kasing gon warna nih. Itu 55 kilo. Warna no to nga bang? Sahay mamili torso man itama tuibana. Tali pas kare na. Jadi boy tong disurpe molo warung do memang molo bonot taruh disurpe tong na cek na hamana dipakai di situ 3 warna. Jadi bu menon warna 3 kilo kan. So naruh itu na ketuai. Jadi pula paksai, ala yang kohita. Molo dong du di si koncoputot tadi. Molo dong du di sekitarna. Bukan sini tangat tak. Cuma ni tong dah ba. Patung. Nah. Buti kan tugu ni puta babi ningo na disbak. Aira warna merah, ada na merah, na biru,
Memang di relate do ben batu bata ai batui di relate lagi di. Jadi orang non dinding ni dang hona relief takane prino torai. Nakoto nang sungara. Ini. Baru na perlu si ketor di si ubereng isi ahodo literally bisine. Ina di banga ngatasi ko ni ubereng. Nah, ulat cek pagar. Oh, pagar na ya teh. Kalau bagar nai. Bayi mah cek minyak mah tuh sih. Itu horma 5 kilo menurut orang. Ay no dicet pagar na kaneng do tuguna marmacang no ni. Anong bukas ni tangan ng giya? Wala ni do. So na ko ni apuke ko ya mga na itache na niyon. Selanjutnya laki mengula ko nilian pasti cek na doa na. Atina nyoma da cetang om seulakin nyoma man biaya cek nyoma amuna ari-ari muna gani ma au pagugumuna ulu jauh muna ningon itu tongana atina pas mono ko pukeko ya di samping masjid ika payas ya jadi payas ba ay kanen berkanong bernyala kita buat na sabu lihat sabu gini sabu banen banen siram banen cerita ni Alay boy ma tasik kun informasi ini itu Bapak Sinatali. Kira alana Bapak Sinatali ngalau si macet khusus. Tersongo dia. Boy man di tuh sih ya kurang lebih tinggi 10 nomor naik. Boy mana murah men. Nama ceti hira-hira sedililing may mana di sini. Ayo kan ay mana tikini maceti. Sang ya ay mana macet ni kumata he. Telepon. Aja tiga. Mo mahon. Dai na masuk doa mas tarang ko. Oh itu. Oh. Besok doa. Mama. Oke yang dia oke. Dia bareng kos do nang si. Bodoh naik pakai reton aman dong. Dia bareng kos naik kosi. Ini mana bareng kos jauh ni sih tu. Ona jo cuma tua do orang na kare jo ape. Udah mesti tua. Tua. Oh. Ayo ape teh. Arong. So di kimulong to ni mo. Ni sa pedi ka di si. Ano ni? Pangin jo doa jo. Bereng ako. Suasana niya ako. Nomor Natal sih kamu. Oh, udah bisa tahu. Oh. Nah, sore-sore. Ima tok tinggal menambah peserta nama itu no sa siatar. Rombongan siatar. Guru dorok nasi kan. Ay gurang lo nang mangudi. Bigi. Nasa siatar. Nang mangiuti siya nang mangiuto ho. Bapak si Bastian. Bapak si Monica. Ima tok anong do sa de musya pumardipos di si. Bapak si Bastian mana orang mau boto ini dia. Pak Putri be boto di. Pak Putri. Alam ide yo ke. Oh, lo Bapak Uday. Ka kota siatar do. Akka na sa lawan bola atas. Nah, doa sih. Guru gue lagi sarobong kan ikan. Ale mo sa siatar hamo borhat. Japiga na borhat not si. Nya maju.
Kono 6 jam, nak tolak bi. Sampai semua jam. Mas Prab. Molo sa setter molo ketentuan no kita di jumpa jam 12 nih kuma dete. Kamu tarihu? Ada bang ngepukeko. Demo masuk tanggal 10, Pak. Hari Jumat. Tanggal 10, Pak. Jumat. Langsung tembak tuh si Bako no. Iyo. Dapat boleh saya setter kamu berangkat. Jadi tanggal 10, tanggal 15 marah. Peletakan. Belirakan. Sabtu. Allah. Ate paput, boleh saya setter gabi 3 jomi. Setter naking mulu separapat dua setengah kan berarti tabama bahasa 1,5 jam naik. Apa jam mas Sony? 5 jam main musuh. 5 jam mak sekitar itu bu. 5 jam. Boleh jam 2 tersi. Berangkat jam jepi itu mak. Setter. Jam malam nggak lebih bagus. Jam malam nimu. Kalau kita sapara apa? Berangkat jam 2 dulu. Jam 2 tersongon 5. Pas penyanyi berangkat bersama motor jam 2 ferry. Apa bu? Ate bang par Samosir. Mak. Jam sabo oras nga sa hata may si borong-borong. Jam sa bola sate. Paling labat. Oh, imat to. Jam sabo lang may si borong-borong ni mo ma. Jadi sa parapa berangkat jam 2 dulu. Jam Persiapkan berangkat jam mono. Saham jam 11. Jam 11 masih borong-borong. iya. Apa bebas? Cocok be. Jam mono mau berangkat persiapkan. Perparapat jam 2 dulu. Semua jam 2. Wajib pun di borong-borong jam 11. Jam 11. Apa sebi Bang Fran? Bang Fran juga. Pak Samuel. Bang Samuel. Apa sebi? Terserah Mak, mau set berangkat. Jam mau berhat. Kan mula man ya perpenon. Ayon terus pada ang tiki mo le ninerang tiki na ay dok saya mah dak kinoro koli. Sabi lubi wa pa ito sa wato ti ako permisi wato do ngis do gimana. Lo bercek na bangunan waktu cuti. Izin cuti langsung dari tatu si Bobby Ayak ke kepala dinas na nga mo. Si Bobby mah langsung beda. Atak kamu na mga lang kabang layang so damo na ito baru habis non. Na mga layang mo dua wen. Sabang ngenay mo. Sakaling. Sakaling. Nostok na nyo. Kawit ko bang layang. Nostok na. Sudah. So baru harus ka layang. Kaling ngayon mana tinggal di mo. Ro Kung layang di ba na duduyan na jor kaling borat. Pero kasi rin ano to. Si kung layang mo. Tinggal aneh naman. Tinggal ropo. Sule gaya kainay mahamon non.
Gue kabang layak pas pertandingan jam 00. Gue kabang layak tayo na HP udah tinggal plastik na naman. Bujuro kayo na John. Oke lah, ngapas beyat nih. Ya. Ngai Sony be tinggal makubunga karungan nama kita, asapa sendok Sony rencananya deh. Asal buat pertarungan non. Ayo go nomor di dia bang. Rompis. Dia bang Pak Samuel lah dong. Ya dong dia. Kalau Pak Samuel Da mago ba? Tikini na mampiriaw tu si. Ucalo nomor telepon na yan. Anong reason na ledak ko tumang naktipon? sugo. Baik, kirim aja bang. Oh boy. Jadi personal ini mau nalago rapot tadi Bornino. Ayu ni anong do anak ni bang anak ni babae tu Parsyatar. Na mula na siya bali. Ise. Tangay para apat tinggali. Ido Jansen. Siyan cerkar bang. Ido na Sony na parapat. Kebetulan anong dongan sa kuliah ni Manahian di Bandung. Halo. Dong aku. Siya ni do mo to abangon nang pidda tu bahana tu parapat. Ay nang guraharaw mo bang? Coba pe non. Coba pe magkubungi manan non. Mudah-mudahan. Kay na para todo kay naon. Wah, Akay na tabi. wah. Do kay nata. Bading gamat tong da maloro dah. Ayak dodot kinata suripada mah. Marang do panginata suripada, kamu bilang. Ayo ahani ama itu sangat ni ama. Murarong inain. Masak dengan masak. Kamu malam. Mama ini kapang lawyer di Pasar Motor. Masak benar. Bulgami. Burger puang. Saya ada bingung dong. Habis itu geleng-geleng. Wala tua kina masurug-surug mo naman si. Anak, nado. Hampir sarupa do belgana. Nih, Yang pertama Teman nih. bosok. Ego ama auro na tuari mabait, bajang mosok. Do makay nata deh. Ayo dah. Dah. Ayo sahala ni ama mo. Halo. Alay mo law dang do dapat. Dangolo. Tahu ba? Anak pala naman suka. Ate. Para. Yakang mo madauro je ba no. Ay mana mo na may. Sibuk nasi lagi dong kamu mama. Yang memang daun. Tapi kayak nabi itu loh.
Gitu dah. Jadi tertongoni marake. Tunggal ba koordinasi mahita. Kedua kan. Kita masih hubungan ta persamosir, persiatar, ya persamosir. Pertarutung. Mulu-mulu lo pakar apa? Oh, pasti ini. Naruh pasti ini. Kaput. Wala lettero ibotot taro isi na boto. Mamulo boy dan nak ribu berapa lah masalahnya. Orang sehat do ibotot tay. Orang sehat. Moraro akan bersedia. Wala majuto. Malo lai tak cuma nuru kita mau loi. Ang binotor ba? Mati itu ibarat. Mati. Nah. Apa tahu dan ini. Masih maksud. Cuma nuru. Parah. Polisi. Oh, itu maksudmu. Para apa deh kan? Ido ison. Nggak pensiun di mana teh? Oh, iya, Mak. Si temennya si Wardi. Taman. Taman. Apa Di sih taman. letay? Tidak. Baru urusan di par kuat Pak Putri namanya. Yang coba penidokon. Bang Leki akai sih nasi ba. Arahom mak. Terperhu gedorai bah. Arahom mak. Tapi juga julai kasih ya si tumpang bah. Lu mobil dah. Harus seburu lagi kan. Seburu lagi. Besok kuara hok kami pe mau warung nabui. Ya arahom mak. Tertale tersongoni mah na konsep na kan. Soalnya mah tale konsep na. Ate. Oke. Molo na tahatayo na tong na langsung tu si Bakko tadil ko masonari. Dil may. Ini mah tong adil. Artinya rak pala si hatak kembali bi. Olah, mula-mula ilmu. Tinggal nauro terbuti mak. Iko berot Ba katabana nama molo tungano kadong atana asing na nang dohot asa to konfirmasi ho tu halahi. Ibena ho ko so naking ay hamudo no ang na imira ni basis. Di hamudo no ang mira no gumurang. Usaha ka umasyan itulong mobil. Na usaha yang gue. Ada nga ni suku-suku na nalay ba. Iro, baru mo siya natu Buti ba? At buharong napingin siyan huta. Buhay may. Pag kita di siya, di sibak po. Mamolotok sorok pa siya huta. Bana uli may baholak kita pa ito singa buhay may. Nauro buti may. Ate paput. Lo mata fasilitasi sa mobil sa kuta. Lo matanggup panitia. Charter mobil maksudmu? Bapinoma niya panitia na hutay kodo man ada. Matong nauro tabatasi matok sa mobil. Iya, lain malu tuk sorope babahaba henon. Asing mas tong nauro na ba mo lo gabi holak kita non. Menghargai nasi Dakta tabay kesempatan tu na di huta. Kurang nung ganda to. Asong ani manahorok. Lo Pero hatta lo. sa mobil mah dibatasi mas sa mobil sa kuta. Sa mobil ni Pak Haino, Pak Erik, Avansay. Alay mo lutuk po sa alay mo lutuk pirang mo lagi, dak pala masalah. Alay tong fasilitasi mah.
Yote. Cuma di hakku. Parahamunan. Cocok, main cocok. Mau nak aja kan nok kalahi, dak sumatto. Memang nasong nipit ho. Lagi terama po kepo. Sama tinggi. Nga boy Jo, iman Jo. Winarok baru na sa kutaon, asa di fasilitasi sa kuta sa mobil. Makatay mo pa apul ito. Pa apul makatay mo tu si. Wih, Ikodok na mo siya kutan na uma. imat tong keputusan ka masonari, tabay ma kapasilitasi masakuta sa mobil. Oh, lo. Ditanggup panitia. Sa mobil pehaletok siya ning. Imat tong ditanggup panitia. Oo, lo. Nah, Panitia. Sakas mo. Imat to, ayun. Ate, dilma ate. Oke. Asa ni hubungan tukutan noon. Kung meron Wah. tayo na tukutan ng nawapi, diba? Natama lagi na so bersedia. Ya, ba? Jadi pak katayo tao na tong pawahamu man non tuparhuta. Mulhami sa pangarat toan. Masay pa katami langsung mahami tanggal 14 tu si Bakko. Jadi hamupe di sini mahita bajupang di si Bakko. Roma hamu sa sigotom. Naumatong. Boko masada mobili. Ditanggung panitia pemya na yun ma. Nah, tong miak nang boyolam miak na do rental mobil. Do rental. Rental mobil. Ah. Mati-mati 500 mah. Jadi lubi do ya. Rental di Ayun na udok. Artinya songonon. Molo gabe kananong no mobil ni si Babia isi. Imat to. Mobil si Babia kananong do. Di rental may sa dia mah. Ayalana holak koro na ba ang dia namang utog warna putay na nagtutugo ni Babia nangolido hira iro tok to si. Jadi holak pasimya na. Jadi ngotamong na pe warni si Babia. Ayo kanino warna. Ido. Do. Nah, Alay mo lo, tole mga tu ay mga rental mek tulo 50,000 kan mga rental. 250. Kadi ya 250 mobil. 250. Tambah supir. Tulo 50. Mama jo tulo 50 ba namang 400 ni umma. Ima sudi. Sono pulau gejak perdalanan nih. 500. Ini balik-balik 100,000 tuh sino nih. Minyak 500. Baba 500. Udah. Tok ribini sahala mai. Jadi mengenai permanganot ta, memerek situasi mak. Nah murah mai. Bayar masing-masing man no nih. Uy, mai boy. Una poi se diangkar tua itu tu panitia bayar masing-masing mah ide sih. Mang dari dia mah pas jam-jam mangan mau gabe ditarutung tamu saya nunggu lah sian si Bakko ditarutung kita mangan. Malak tanggo-tanggomu. Tanggo-tanggo di si Bakko. Ditarutungi arong dia manoni, arong di pertanggo-tanggo na tahu. Mang naon no pertarutung majamu kita mangan siang sih. Mang naon no pertarutung. Jadi mulai rumah takkannya tung masalah matung coba dulu udah. Milih tiri banyak kasawi. Masahatan lu di daerah betapa kuat ya bang. Ay si lakon naroanay mo.
Ini mah yang go hanya no boy mah ato. Oke lah, tekon na marate. Ba, tarima ra. Langsung na rubok mo si Borngin. Yang kasun na robot borngin na te. Ah, ngabo ba cuy? Eh, Ima haputusan dora, haputusan ni rapot tak. olo. Ah, konfirmasi wakam pebahau matuhu tak. Olo. Oke, Pada. Oke, Pak. Ah, selamat malam, Mas. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Horas mate, horas. Oke, Pak. Horas. Oras.